Karbi Anglong arlo digital media long aperang ke klem rap pera tu makisung chithek long si ningkan isi aprang mate ke damtang surihini ra ingkora ke thom chitia chikloni phai pho arni Karbi Anglong digital news forum KADNF amhang pathek ponlo KADNF pen ke damtang ningkan hu DCA long SP long Karbi Anglong termas council IT department along lapen dipro along chingki pen pinpura lo tame idamlo Lasong si patumi siyam banglo along Karbi Anglong termas council siyam tuliram rong hangapan KADNF ahem tu news channel ahem phua tum chitong damsi pinpura lo ipak pajirdam Bangso ahut perang ke atum ke claim ke dam akisung aputhak lapen kisung along kachirap chito jia phanja semet chingwai po anpar ta pinpura lo along ki jongdun Karbi Anglong digital news forum KADNF along kedo an house mate news channel Karbi Anglong termas council pen mate council ke parlo 30 department along gov advisement an pipon vek nang jila pen media insurance hai hui ke jongdun ateng pen CM tuliram rong hang alang lisitame chichak ponsi Pining 2024 to 2025 financial ke kijudlo apot ke wangji 2025 to 2026 financial budget section along jogdunsi dengpon popusi CM tuliram rong hang KADNF along ke claim rapid aperang ke angno amatsi alangli lamchak chipipon Lasi ke wangji arni perang ke atum ke claim ke damalong kachirap chito pen isi ke claim ponji apanta KADNF atum chingwai pon Athenon malom news channel input prupo laso channel kimi amen pen tangka ke hang pu anta dolo lapen perang ke asai nini ni thom claim po api blackmailing honey trap alasonsi media amen pen ki claim atum do victang lo lasi lahai asai pen ki khangchi aphansi kedam tangar ni dipro along setame KADNF pen news channel kimi kangpuji aphan NOC pilong lepu pinpu alo pajodap nangkok Ini non lasso como gimana dopai kichupen ni kisu tamite do kita chorot surep suru ka angi chutek kita dukti kita anda jela staff kita so amtiwa ini no anda yang kita lo kita